سلاف رست تماشاوان نهجا بولتانا دمجمیر شش ایوار از جوارا پیشکش بکم و بوینو چه دست به بولتانا خواه بکن. سکرتری کی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدا کسی دبیجه کو به وگرا پیشمرگین لشکری روش بو روجاوای کردستان تو رکفتنا گشتی ناوار هر دو آلین کردی ده لروجاوای کردستان ناین امضا کرن. بشار امین اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا تایبت جارکرا راگهاند کو دگرا دوی ده یا دانستاندن ناوار هر دو آلین کردی لروجاوای کردستان آماده کاری جبو گنگشکرنا دوسیا روبری هاتنه کرن داکو ده گرا سیه ده یا دانستاندنان اف دوسه وره گوتوبیش کرن. هروها امین پیشبینیا انجام دانا چند گرندن جه دانستاندن کردی را کر و گوت بیل هف کرنا لسر و گرا پیشمرگین لشکر روج بو روجاوای کردستان طور کفتنه که گشتی ناوبرا هر دو آلین کردی ده نای راگهاندن. لروجاوای کردستان هزن روسی بارگهین خواه به چک و علاوه لوجستیک بهستر دکه. جدن خوجهی دانازانین که دو سیشمه تفگرک زیده یا بالافرین روسی لبالافرخانه باجار قامشلوی روجاوای کردستان هاته انجام دان. لگور همان جدران بالافرین هزن روسی بارکری به چک و علاوه لوجستیک گهشتنه بالافرخانه قامشلو داکو او چک و علاوه لوجستیک لبارگهین روسی لحرما قامشلو دورین دن ورنه داواش کرن. ده داویا مها در باسبوی ده کاوانک جه بارهلگرین لشکری بارکری بچک و علاوین لوجستیک و سوتمنی جه دورین جه کنترولا رژیم سوریه برای خواه دابو بارگاه روسی یا لعین عیسای. لگوندوار باجاروک تلتمر زیری پوشن امریکی لهجمارک دوران گریان. جدرن خوجهی جه آرکیرا راگ هاندن که هزین امریکی لهجمارک جه دوران لگوندوار تلتمر گریان. پشتره جارک دن و گریان بنگها خواه یا لتل بیدار. هروها لگور جدران هزین امریکی بریا چند روزان دوریک لدردورا باجار شداده لگوندوار باشور حسکی روجاوای کردستان انجام دابو. ترکیه و گروپین چکدار به زورا چکان در باسی گوند گورزمات یه بسر باجار گریسیپی و بون. لگوری جدرن خوجه دانا زانین که ترکیه و گروپین چکدار در باسی ناوا گوند گورزمات یه که دکوه ناوبر هر دو باجار عین عیسا و گریسیپی یه روجاوای کردستان بون. بارمانجا آواکرنا خالا که لشکری نو لنزیکی باجار عین عیسا. جدران بالکشاندن سرویه که جه که ترکیه دخوازه تیدا خالا که خالا لشکری آوابکه دبستانا زاروکانه که او جی بو جه نرازیبونا خلق گند او یک بو سدما که شر دنوارا گندیان و گروپان ده در بکوه. ده انجام ده گروپین چکدار گله بردان آسمانان او یک جی بو سدما که جوانک بریندار بکوه. لباجار سریکانی روجاوای کردستان شر و پفچون دنابرا گروپین چکدار و ولاتین گند الصالحی رودان. جدرین خوجهی تایبت جارکره راگ هاندن و اشکره کرن که گروپین چکدار و لشکرین ترکیه داخواز آواکرنا خالک لشکری نو لدبستان گند صالحی کرن لولاتین گند او خال رد کرن و نرازیبونا خواه دانا خویا کرن. او یکی بو سدما کو ناکوکید ناوارا گوندیان و چکداران ده در کوه. ده انجام ده گروپین چکدار و لشکرین ترکیه جه گوند وکشیان. بله تماشاوان هجا برای دمه که و کمزانن کو پیده رو برای پیده بریار دابو کو در بدن کل حسک دیمینن دبستان حسکی ببینه جبو کامپان ورنه و گوهستن لیج دوه و
او پروسه کتیه واره جیبجی کرنه ده لسر في مجاره ام بهتر رواسن ما میوانداری برز علی فتح اندام انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کردی لباجار دربسیه کریه دم باش برز علی در بدرین سریکانی جبو کیجان کامپان تنه و گوستن دم باشترين دسفك سلاو ريشتر وش حمو وهدارين قناة أركير براسي وقت أني زمان جي يعني بوي دمك تيراك هاندن جبوبا قوهستنا بام بنابران ام بيجن نبيجن روشا بنابرا بقشتي جي نقلكي خوشه يعني بنابر بري ايشو در ديوان قرانن بنابر وقت بيد هندري فان دبستانا دبجيبون بشتي ريش كرنا وقت بسريك عنيه هجمارني برياني وجيان الهندري دبستانا جي نا او جيانا قو قالكي برنگه کی ولو به درست تنجیان کرن لی پنابر دما قد بینی گول بندری واند بسنا بجيبون فكره واند جیانا هندرد بسنا قال کی خوشه وقت تانی زمان جی يعني وقت برياره هاتیه د ریبریا خسر یا گبسر په دیفه دبه همو وان انا برات به وقت هزن و او بريار جي وقت به جي دو د کتی وقت به جيبجي کاره هن هاتنه با گوستنجي وكامبا كي لغوري زانياري يعني او كامبشي هاتي اواكنن روجيلاتي باجاري حسكي بلكي زيدي 10,000 مال ايكارم كوبجي بكن بلكي انا زي يعني تشج برز علي تشج ورا اماده كرنا تشج دربدرين سريكاني را اماده كرنا بيجن كونن نخاسم كو زفستان لبردريه تشج ورا هاتنا اماده كرن براسي لغوري شوف برنامج مجارر يعني او كامبا كونن بس تشني دنجي وك بهاتنا باكرن جوان وكمي بيجن اب تواليت او خوار انجهد بيجن افانا وك بمسبق الصنع يعني او انا بريجي جوان افاكرنا مسالي خدمتكاريه دبيجن ايجو هبه لي بنابر نبرازي بناوانه نرازي نجفي برياري جوبا هزنجي وهر وهاجي وك جوماني دوانجي يعني جيانا وان هندر دبستاني دنا او جيانا بيجن تبكنك يعني بنابر تم دخوازن جيه كي وك جي هر خوشترته كمن جي كي خوشترين او دبيجن وقتا قلت بينن بنابر جهان تفج وك تبد وك زانبن حمو جهان كيجان وك بولاتين وك ايجوز اركب جي بنابر يعني تندري كونادنا يعني كامبه جوان تنا فاكرن و ابيترين جبو جه خدمتكاري جبو او بنابرجي جمافي خوجي واندانا بن جبو بريل همبر ريخستنين او ايجو كارمن خيرخوازيه ببنابرا بكن جو بكينن وان جيفي الي دي اسكارم اس چبيجم يعني بنابرن ايجو سريكانيه و ريوانجي درباري د هريما كردستان سوريا ده جي درباري بيكي وندان يعني او ريخستني جو بخوازن الي كاريه بوار بكن نكارن اصلنجيل هم بروان هنا نكارن بي الي كاريا خو بدنوان البرغو ابنا اف كون واف كامبيكو هاتنا اباكرن لبيدري انت وك بي الرجيما سوريا تبيناسيه فان براناك او ريخستنجي السريا وك بي رجيما سوري جو درباز به ابياج متخوازن وك بي جباتان دولتي لباج سربي مشاري بسكن تشاوا ريكو ببينه جبو مسائل وك بي الي كاريا جي جو بگينوان بله باشه اگر برز علی اگر ام وگرن صدمان چما بل يعني جه دبستان هاتن درخستن پید دبیجه جبو سالین خواندنه اف صدم یا راسته یا صدم من دنهنه اینا براسي وقتا کو من کارن في مجاري يعني بتايبت يعني دبستان وقتا کو تين افاكرن دبستان اي خواندك ارانه وبلكي زيدي وقت بصالك يجي اما سالت دبستان اجي نبقى لك برورده برنگكي سراستي كرن ايسا جي وقتا جو ايجو دس بك وافد دبستان جي ديسا بنابرتي دبن وبرجي جو قندنجي هاتيه نبرنگي او زلال جو برورده دبه او اساسي صدما مزنجي بوك پروردهيه بو خندکارای يعني اب دبستان جه خندکارای لهمبر استنگي چه لهمبر خندکارا بله باشه پرس يعني چما او در بدر وناگرن سر مال و ملکن خواه سریکانیه گلو جه گروپین چکدار دترسن یا گروپین چکدار ناهیلن یا پیده ام کارم بجنه هنه که آسانگیان جوارا درست دکه صدام چنه که او در بدر وناگرن سریکانیه
صدام الهمبر شعبي وقت بيش بكانا دولتي تهديار كرين يعني وكاربن يعني الهمبر جبو افكو مين شكدار افكو مين شكدار الناس كل روجانا بكارين خراب در حقيفان كسي جو نشيشين جو ندري سكاني يتينن هروها كشتني هروها دزين هروها شوتا عندنا روج بانكاراتين شاوا يعني بقر سرمان وملكي خوا جو نسر يا وقت بيركفتنك جبكانا دولتي به نكارم بقرن انا بر جو آرامی لیتنه به دبیته که يعني وقت پاراسناج بکان دولتی و هگه که گنه که ببین پاراسناج بکان دولتی یک پنابر نکار گو بگر مالا خواه يعني تو كسي تو مالباطي هول دايا فقرا يانا وقتا گوروش تا گواب کس نکار بگر هول نکارم بدن يعني نابي يعني يك پنابر گو بگر و هنا او کومين چکدار او تشتين خراب گوتي نسريز بيلار و بتايبت نستجنين كرد يعني بله يعني الجور اخافتنا تاكو كردن لسري كانيه مانا او جي راسي بن بيكرنان راسي كشتن ليدان واشكنجي وقرتن رافاندنيتين الراس بردوام افكار خراب قال لك بردوام روجانا افكاراني خراب سريس بيلاتين نشتجين كرد سري كانيه وغيري هر واج عفرين حتى جو خطا زرقان شي بيدر كهاني هي بكاري هانيتين باشا برز علي دفي درباري دا يعني دفي تشج ج دربدرين سري كانيه جريسبي ين شهبه ين عفرينه دفي تشج ورا پیشکش کرن داكو بگارانتي بضمان وگرن هرمين خوا وگرن سر مال وملكن خوا اف بتقرر للسر جباكانا دولتي يعني اف جي هريما عبريني حطاقو وقت بيجن سريكاني جريسبي دبي بآوايكي سراراس جباكانا دولتي سر بسكنه اف كومين چکدار گوجه درخن هرها او تركيا تفتش برگو تركيا او كومين چکدار يه گوب سرويد گوب پشتوانيا تركي گو افكاراني هاني گوشه دبن دركبن و بف جهه آرامیه الجم خلقه گوتو کاربن درکبن بی رکفتنین جبکان دولتی و پاراستناج بکان دولتی به یک پنابر نکاره وگر مالی خواه بله گلک سپاس برز علی فتاح اندام انجمن خوجهی یا انجمن اجتماعی کردی لباجر دربسیه گلک سپاس بو بشتربوناته بله تماشاوان هجام سر مجارا سریکانی راوستن لوی جاره کو شرو پفچون ل ویداری هاتم رودان اما بهتر زانیاریان ج نوچگهان ما دارا عبدو ور بگرن دارا دم باش اگر بهتر زانیاریان تو بدیمه شرو پفچون ل کدری رودان زیان حتی نها چبون بله سپاس شیخو سپاس شخوا يعني اف شرو هاتشون نبرا قصدي بو بري سيرو جابو ج دردوري گندواري تلتمر هروها ج دردوري زرگاني بو ج ساعت حشت ايواري دست بكر حتى برگه سبي لي دكارب بيجم سيرو جاو خطا عنها تقييم تننا يعني آرام خلق دهرن وتين وكيدن يعني ادعيني ويدا ميجي يعني حبكي كارم بيجم هيزا تركي خل سر سينور ولو وك حاضريه كيجي خواره تشكربو سينور همبري دربيسيه هروها درباس بونا هيزا تركي نوجي درباسي سريكانيه بو دوكي دميده لي دكارم بيجم يعني او وك رنگكي بروغاندا كي بو رنگكي دخواستن مترسينه كي تخنا و خلقيده تبي يعني تبي في بروغاندا هاني جي دكارم بيجم يعني او فنابري نبو جمان گندان بله دارا لگند صالحیه چرودا يعني لو داري دبيجن ناكوكي دركتنا سدمن دركتنا ناكوكيان هنك دبيجن چقدار بخوب خواب بهفدو كتن هنك دبيجن خلق گندن نخواستن كو خالق الاشكري تركيا لو داري افا بكا اگر زانيري لجمت هبن لصالحيه چرودا انا الصالحيه شيخو او دبن دستي چقدارن جروب انسر تركيا هي يعني نشتكي الجند يعني دكارم بيجم فالا بويه يعني بلكي هناك كان مال دردوري وهابن يعني هندري وهابن او جي نشت يعني شبكات عربيين اما كرد
يعني دكار بيجم يكجار تنن الجندي صالحية بخوا جندي كي مظنة ناكوكيه چه بن بهترین سر يعني بنابرا وان جروبين تقدارن يعني او ناكوكي بنابرا وان چه بن بهترین سر مسألة دزيين سر مسألة يعني ناكوكين خوازن حريكي ويجي زفت بك اف مثلا اما ام بيجن خلق النشتجية جند يعني او نكاربن يعني البيشيوان بسكن البيش يعني كسن سيفيل نكار البيشيوان جروبا بسكن ونهيل يعني تشكدار خوب هذو دكافن دارا قالك سباس بو باش دربونتا دار عبدو نوچگاني ما جي حسكي تل قلمبو لهرما عفينا رجافاي كردستان هر جورك بن بيكرنا تيدا روددن جگرتن رواندن ليدان دزي دست سرکرنا مال و ملکن ولاتین کرد جبروان کریاران ایدی خلق کرد ینکو ده هرمه ده مانه دخوازن جه عفنه درکون و بری خوابدن جه کی آرام جبلی رواندن و سپاندن باجان لهن گندان ولاتین کرد مالین خوده کریا مالین خواه ددن چکداران جدرکت تایبت جنافچه شیه جه آرکر راگهاند کو چکدارین عمشاد 10,000 لیره سوری لسر مالباتین کرد سپاندن و هر مالک به نچاری 10,000 لیره سوری دده چکدارین عمشاد. هر العفرینی امی ببینن دوی دما داویه ده دیارده که مترسیدار در کتیه هوله او جی فروتنا مالین کردانه چالاگوانین جی عفرینی دانازانین کوچکدار مالین کردار جه خوره دفروشن و تانها چند روش هاتنه بلگه کرن یکم روش لطاقه اشرفیه یا عفرینی بو هر وها دویم روش لطاقه ویلات بو جبلی وان لهن جهن دنجی چکدار مال و ملک و زوین کردان جه خوره دفروشن جبلی و یکیجی به هزاران مالین کردان هاتنه دست سر کرن و مالباتین چکدارا تیده هاتنه بجی کرن بله تماشاوان الهجال سر بن پیکرن عفرینه از برای خو بدم برز عبدالکریم دلو سروک اوفیسا راگهاندنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لبنان میوان منه برز عبدالکریم دم باش سپاس جبو بشتر بوناته دوی دما داوی ده بن پیکرن روش بروش زیده تر بونه لعفرینه به نرناته ده سدم چنه سرچاوا که دلال سروس باش ترا و تلویزیون هارکرا و در وقت اقدام امکانه من هنکی بدنگ ملت عفرینه بگین خلقی خو ملت خو تشتی گول عفرینه تکرن روج حروش تکرن کشتن دز وحبس البيش حركي هي شكلك يومي هبو بيو وجام وان برنامج که سلبي اوایت شغلانده آب داوی نها برز بستان درن موسم زيتون نزيك بيو نيلن كسك هرن زيتون او حشين داكشينن حتى اني درن ازدنگي وان قطكن خلقي خورا دبن نادن نيلن قطن عفرين بشكل خوي عام عفرين باجار كي رش وباجار كي كشتن يومي تيدو بجدارة باشه مبست و آرمان جوان کریاران چنه یعنی چکدار و ترکیه چجه خلق عفرینه دخوازن تشتيقو چکدار و تركيا تشتيق عفرينه دخوازن خلق عفرينه جيج عفرينه گوشبر بكن خلق جماله واندر خينن مترسي زيادة تكن دل خلقي خلق حتى اي دربوي هندر دبي بنقر هندري عفريني بس مثال بمجاري قصد بيجم حل تشتكي هب صال اساسيه ودوغ الكريو ترك وقصائل جقداري بناء الجيش الوطني هندري عفريني دو شوف قصر هاتي وذكرن تر التياقات تيمي ترس تكرن ملزكي ملاتي عفرين معناه ملاتي عفرين بنقر مال ووارخه تشتيق ونذكرين كاس رغم ذلك
تشتيق هندري عفرين تكرن بلاتي عفرين برخداني كده كده الهمبر برياري وان وبدوية سرك هبل مثلا بري بمهك مهاني بلوجندي كاخر بريارك در خستن انه دبي مالا مرة بالا بقن بلاتي كاخر دستي خكرين يك الهمبر وان سكنين ومجبور بين تركيا قرارات خط تنازل كن لوجندي قرقول جنك كرد بتو سي عسكرة بريندار دقي داويتين تركوا جيش الفصائل ايجوبيرا صلاحية جوان دغازن يعني هب تشتيقوا تيرا دهاندني بلدك انتهاكات العفرية تكرين ودوني بذكرين تشتيق برخدانا عفرية تكرين هم بربت تشتي باشا برز عبد الكريم برزگريكا گوندي كاخر چبو و قروگل چبو تاگوت جنك كرد لهمبر سي چکداران راوسيا و بچوف و بقربيجن لهمبر وان ساكني بو برزگريكا كل ويدر لگوند چبو چبو سيد بخو دزارونه جي كاسي غوطانه جي كاسي عربي غوطانه بابي وان مروبي وان چکدارن داري وان هجيرا حوشيه دو تشكينن و بلادكن اب خودی ماله در سیلیل وان دخیلی وقتی در سیلیل وان زاریا دخیلی ابا در چکدار مروب خودی کم دکن تو بیهب دکن و تین اکی شر خوان بدن جنک عمره و 60 ساله بطول همبر وان دسکن سیب عسکرا بریندار اب تا کسی گوشتر را گاندن نازکرینن بتشتی برخطرا عفرین تکرن و نازکرین هدف جی بلاتی عفرین بترسینن او حتی هم بلاتی شباب نگرن بله باشه لگوندی کاخر چه بو کیجان فاصله کیجان چکداران او بریار لسر خلق گوند فرض کرو بو سپاند بو قلت اول مره سيطره كري فصائل ناب بنابه قول جمن معلومات جمن سلطان مرادن بريارك هاتستاندن بريارك انه حوشي فالا دبي دوره بمتن حوشي براي تا الكلاكي تا دبي ديوان حتى نيجيش درجات بريار در خستن تحوشي خجي بوش بكي يا تكري حوشي بدم ملاتي كون خريط تسفيري بالهمبر وان سكني كوني بيرتك على حل وحل كرن وحتى تركي تنازل كرج ملاتي كون يعني قصدي بهم هكاسيك وصار عفرين يازبكن انتهاكات يازبكن ونفس خطانا عفرين يجي يازبكن بله يعني ما بسطة اگر كرد لگوندكي رجاء وان نسبة وان بهتر با بن بيكرن كيمن او نقارن يعني جروب چکدار نقارن بهتر وان كنترول بكن وان دستسر بكن بالضبط وهبجي محروج بهندري عفرين لو خبر جي ام بن حتى كان بن جندي كده دستي خبياك ملي خب ملي هفدر والامبر برياري وان بساكنه يعني تجربه ما كري سي حادث دبي خلال بين مهادا مقاومك او مواجهات جيشي تركيا وفصائل كرنا وملاتي كندوب سركت از غازم دنگي خبكينم بلاتي ما يقول حلب شوبه ترسل نوي فقرن عفرين فقرن ملي خب ملي هفدن ودفاع عفرين خبك باشه وچوا برز عبد الكريم وچوا فقرن و لغور آگاهين بردستما كو پیده ناهله او وگرن شهبای جی در دورا کامپان در دورا هرما شهبای همی کرنا ماین کرنا لغم پیدا همجی يعني عايز بم پیدا واستخبارات التركي نفس نهجك حدك ارمانجياك تفريغ منطقه عفريني تغيير الديموغرافي حر خدمتي هبدك اما بقناعتي مدو ادي جيجي پیدا ادبم كريداي بمساله رجيم دغازه فكر هو سيطره صار عفريني بكي بلكي تشتكي روسيا نهاد بيجي ومشروعات قديمه بلكي قياده والنظام فكر عفريني ادب بلكي هو سبب ونيل ملات بقر ادي ديجي فيدا خرج كري درعكي بشري دري شهباي لازم بملاتي ما او تشكي ري دبين دبين بقر ملكو مالخو ولاتخو بله برز عبد الكريم دفي ضم ضويه ده ظاهريك دركتي ديار داك دركتيه دبيجن كو تشكدار وعربين لعفريني جخورا مال وملك كردان دفروشن اگر هرغوري وتفاصيل جمت هبن تجمر بحث بكي از نغازم از نابا بيجم لانه تشتيقوا تكرن لسر غاندن مجرد تنابك يتذكرني انه مالا فلان كسي هاتي فروتان
روجه دي دريوان ومالات الشوتين از ناغازم في بيج بله. لي تشتي بوندري لجندي مبي جندي قرب له وخلقم له دنجي مبي بيسي رازي جندي ما جند برنو بزوري ملك موال برنا نتظني راز وملك موال جي برنا هب تشتا العفريني بردوام يوميا لهرو نهابرياز تواصلي ورا بكم تشتيقوا ملاتي عفريني دباسي برشيبين زلالي زليلي يتشت عفرين برشيبي عفرين دمري عفرين بله تبحثا گوندی خواکر رجا کردان نهالوی لگوندی و چند مالبات عرب هاتنا بجی کرن و خلق راسان کردن راسان چندن جندي من تقريبا انا تكي بحث بك مستوى عفرين تبدوي سدي سو كرد مويل اما لجندي من ام شست مالا شست دفتر عائلي بله. جي بينجي انسان نموي بينجي مالبات نموي بينجي بالمال يعني بيجي مالبات بتهني ج رجا شاصد مالبات لجند مايا بالضبط ايوه جندي ما هب موي اظن هناك الشعبايه الربيع والحلبين وهناك كوشبر يعني ما بس برز ما بس تا 550 مالبات نهال جندا تنن تنن لا لجندا تنن بله باشه دوی چواره کرن یعنی چاره جبو روش عفرینه دوی چواره کرن چش پارتین سیاسی تینا خواستن چش خلکین کل عفرینه مانته خواستن چش دربدرین کل شهبایه دوی چواره کرن جبو روش عفرینه سراس ببه تشتي از بناب هبال خوجي بناب خوجي از هبال بارتيا پتا كسم و از هبال خوجي دغازم ايگو جهبال خو ايگو بتفاوض كم بامريكان را بفرنسا را بروسيا را و تب انجمان نشتماني و كردي بدي تي اجوان دغازم تبي مسألة عفرينة جالسات بك يك جي تبي هف فصائل و اندري عفرينة تبي دركبن يشيتري تبي دركبه عفرين تسليم خدي وب حمايات قوات أممي بحياني شراسر لوضع عفري السوري جيت كرن ووقت شراسر وضع عفري يجي بيجي هذا خاصة ملات عفريني حمية ملات عفرين تشتاج ملات عفريني تغازم دبي برخضانا خبكن مقاومة خبكن بسابرن بلكم كل ظروفه هي تشتي ايجو فرشيو هندك ماي وتبي دنج خودشين نم حروج دندك دنج خودشين سروق مسعود البرزاني تحديدا تبي تدخله في موضوعيه بقي عفرين دمري عفرين حتى جمر الرجيم بعشي يعني نادي عفرين شوفا تبي زي الرياضه اللي هندي لاطقيه انتهاكات شي ملعب ده كرنا اللي ابشع انتهاكات حقيقون عفرين دمري عفرين بله گلک سپاس برز عبدالکریم دلو سروک اوفیسا راگهاندنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لبنان دو میوانی بو گلک سپاس جبو بشتر بوناته لگوری کو دستیا تندرستیا سر به پیاده و بلافگریه کو 2 حالت نو ده 24 ده مجمرین بوری ده به کورونای کتنه بهتر ده وی راپورتی ده روزانه بدهن حالتان لسرانسری باجار و باجاروکن روجاوای کردستانه به نخوشی کرونا دکوون لگوری که دسته تندرستی سر به پیاده و ایرو چهارشنبه بلافگریه که دما 24 دمجمیرین بوری ده 17 حالت نو هاتن تومار کرن و جماره گشتی پیکتن ویروس کرونا لگوری تندرستی پیاده گهشتی 738 حالتان جوان 229 کس کرونا باش بونه و 42 کسان جان خوش دست دانه و لگوری زنیرین تایبت یم دست آکه گهشتنه که بدهن حالتا نهاتیه تومار کرن و گمان جماره تشبوی راستقینه جماره هاتیه راگهاندن بهتر به لگوری شوپاندن آرکه تو خدمتک تندرستی جبو تشبوی ویروس کرونا نای پیشکش کرن و بتنه گرانتیال مال سروانته فرض کرن به کرو شوانیا تندرستی وره شوپاندن و خدمت جواره وره پیشکش کرن تیزانی که ویروس کرونا دست پیک سال 2020 و لباجاری هنی یه سینه درکت و لطوای ولات جهان بلاویه که حتی وکا ایرو بهتر جه 28 میلیون کس لجهان تشی ویروس کرونا بونه و بهتر 18 میلیون کس جه کرونا باش بونه هر وها 900,000 کس به صدام ویروس کرونا جان خوش دست دانه
بله تماشاوان انهجال سر و مجاری از برای خوب دم روجاوای کردستان ما میوانداری دکتر هجار حسن کریه دم باش دکتر اگر جه آمار داوی ام دست بکن صدم چنه کول روجاوای کردستان هجمارا توجبویان هجمارا پیکتین کرونا زیاده دبن دم باش زانين او كورونا بشكل جهاني تقريبا مها شباط اذا هيك دوا روجاواي كردستان شمار روج زيدل بجبرگو ته درمان و ته لقاح جانا در كتير حالات هم زانين وضع خاص روجاواي كردستان حالة إدارية حالة سياسية حالة اقتصادية هموجی قدم گل پیشیاوی ایشه ریگری ولندانی. بله دکتر آمارن کوج روجاوای کردستان در تکون آمارن راستن یان هجمارا پیکتیان جوان زیده ترن نه اكيد زيادة ترن جبر قالك هنا بويش كمان المال خود منن يعني قول معلومات جمعها أنا أم دبيجن قالك أم ناس كن بينا بس نشونا مستشفى تحليل شيء كرنا بس تشتي أول دبيجن علامات وي أول قالك جيج بربو تشتك مشفي يعني مثلا حتى بك حالات تنفسية نو قادشنا مشفي وكيديد مالي خود أنا بس هجمار بالتأكيد بيحترج وتشتبه أعلام دربية بله دكتور هريما كردستان آمور و جهاز شاندبون روجاوای کردستان او آمور لكودر تينا بكاراني يقول معلوماتي من أول قامش لو بهتر الكودر هذه جيب براستي از نزانم بس ازانم انها مثلا دبرا ديركي او نالينينا حالتك هبد في تحليل او رقام شلو بتشتي شلو هالساعات حتى حدود ساعات برسف سروري كاس سلبيه ايجابيه القام شلو او تين كارانين او امور فحصي بله دكتور تا دناوا اخافتنا خدا تبحثا فاكسيني كر باشا حتى نا چما فاكسينك چما درمانك نهاتي ديتن كو اف يعني بيجن اف نخوشي ورا جناف برن تفي كو بيجن الصين امريكا ولات بحثا فاكسينا بحثا درمانا دكن حتى تشرا دايك حتى تش استي او فاكسين وراس تكفن ورا بيجن جيب جي كرني ده وببا درمان وعلاجك جا نخوشيا كورونا ده شو معلومات هذا وضع الفاكسين ده دغم هوج منظمة صحة عالمية يعني نها شركات هنا معامل هنا دجم الفاكسين شكلها طبيعة الحال شو فاكسين هذا جبو نخوشيك فيروسي ده صالة أقل شيء أو فاكسين وري جرباندن يعني مرحلة يكيها مرحلة أناغاتوا هيا ياسيا هيا حتى پابند بانه افت اثار جانبی نین اجبرگو اي غلطي حاله فاكسينه دچه به و او وبا معقوله او فيروس بهذا الشكل جديده يعني نخوشين دي بمروبره پیدا بك بله جبولوجي الدنيا عالمات زانه بهتري 20 مليون انسان جهان بكتيه به اشاعه وبقاها تقريبا مليون كي في وفاه كليا حاله تاخير دابونا فاكسين ده جبرجو بالك اجراءات كرد منظمه صحه عالميه سرب واقعين راس الامريكا بيجي الصين بيجي روسيا بيجي بس هذا بيجي يعني اقل شيء كوفاكس صحه عالمي طبعا بحثي بك يعني درماني بك ونشر بك وصحه عالميه سرب واقعين تقولوا هذا بيجي تاخير كده الجمهور معلومات كوتين بقى كده حتى هيبقى يعظها ضوءها بكتشف عدوى القباندن من أذكرنا كم إنه حالة سياسية شديدة هي تزاني حالة بازرگاني وسياسية أو دي زي ما قلت بنسبة خطة بيجي بنسبة رجوعك زاني وضعك خاص ترى دبوي يعني أب إدارة بدري جبر بدري تشبسي باب روشة الإقليمية دفن أو لازم تخصص من منظمات عالمية منظمات الدول كده جبر أبدا وقت تيبتها دفع أريكاري بدرس
لروبرن وكون زانن كاركنش حكومة بيدا دستاردارن بله دکتور يعني داوين پرسیار دکتور اگر پیوندی نهات ببرین بله پیوندی هاتیه برین دکتور هجار حسن گلک سپاس جبو بشدار بوناته دگدان ده هلبجارتنین آلمانیا ین کو کردان خواته ده بربجیر کرنه دست بکریه لگوری کو هاتیه راگاندن رواندا کردی برجای که باش دنگ بو بربجیرین کرد ددن بربجیرین کردجی داخوازی جه کردان دکن کو بهتر رو لصندوق دنگدان بکن داکو در فتا سرکفتنا بربجیرین کرد ده هلبجارتنین باجروانیان ده زیده ببن هروها بربجیرین کرد دبیجن کو کردن لولات آلمانیا پنابرن دکارن دریا آنلاین و دنگ بدن اش روژا 13 و مه داوین روژا جبو دنگ دانه بله تماشاوان نجا ما دخواست کو برز احمد سلیمان چالاکوان سیاسی ما بکرا میوان لدیاره نه لسر هلا پیوندیه حتی کو آمده ببه اما وگرن لجم میوان خود دا کن بزن بن کو پروسه دنگدان لالمانیا چاوا به رویده چه نهاجی از درجه به بولتان خواه بینن رخصنا ازدینا لباجر قامش لی روژاوه کرسان سمینارک لدارخسته ده جماره کس دریا ویدیو کنفرانس و جوالات جهانی بشدار بون ده سمینار ده رونهی خستن سر کلتور و آین و جواکا ازیدی يتوزع بشكل كبير في مناطق حما وحمص وايضا في كوباني في ترحاص الحياه الاشرفيه وحي الشيخ المقصود. في منطقه الجزيره وخاصه في محافظه الحسكه يتوزع الايزيتين في الحسكه المدينه القامشتي. وانا عبادة تاوتشت كان في العيوان كيا بخبر وانكي يعني جل بوتين شاش وبيري بوتين لسر إزبيا. بله تماشاوان هجا میوان ما آمده بویا می برای خوب بدن میوان خواه برز احمد سلیمان چالاکوان سیاسی دم باش برز احمد سپاس جبو بشدار بوناته ام خوازن تجمع بهتر بحث بکی پروسه دنگدانه جالی پانابر و رواندا کردی لآلمانیا چاوا برای چه؟ برای احمد اگر تو دنگی متکی پرسا من ابو پروسه دنگدانه چاوا برای چه لآلمانیا؟ بله هجا سلاو ورز بو قناة آركي دسبيكي وش بو تماشفان خوشويست لألمانيا براستي ده پیشی ده هنه که ملت چگه که هیویا وانتنا و احتمام ندا وان انتخاباتا پشتی هنه که هایداری چه بود آنها راون همو حاضرن و بهتری و هوشیاری ددن و دنگدانه ددن یعنی حاضری خودانه هنه که دریا آنلاین ده ایمیل دنگ ددن هناك بوت هاتن راستي بجاره بليفيد از دي باشاره بليفيد يعني رجاء باشتربوني ده بروسه دنگداني ده چه قاسه رجاء و باشه لاوازه چه و برود چه بله قل لك باشه انا ما مستعانه بلد كنت انا بري افغان وهناك نرين عربجي كان براستي بشتغلني دان وحازريه خدان وباشي در يعني انا دنگ بهلا بلندبوني في درانا باشه ده 13 في مهدا وكم زانو كو بروسه دنگدانه و بداي وره بربجيرن كرد ينكو خوا بربجير كنا اما ذكرين وان چنه اگر تجمره بحث بكي بله اما ذكر يعني جبو هالبجارتني او حاضرن او جي كاردكن بيتر دعايتي شخص دكن وامجي وق
ملتي كرد امشتك قرياوان دكين يعني او حاضر نجير آمده کار همو کس آلی کار براست. بله اگر بسر کتن و کاربن چه جراواندا کردی و جه پنابرین کرد را پیشکش بکن؟ بله او بخوا جاره کم لباجاره آلمانیا اشتی دبو او بخوا نجیه بریاره يعني تنه پرانه دهن دورتا نقبه گلی کرد و حکومتا آلمان يعني تنه کارن دنگه ملت کرد بگینن جیه بریاره. افكاري وان از باورت كم ويك فيداوان هبل قال لي كرد يكجي كولتور زمان كردي باور موي كاربن علي كاربن ايش وازاريه قال لي كرد كاربن بكين جيب برياري يعني او بخون جيب برياري يعني بس كارن دنگي قال لي كرد بكين جيب برياري. بله ایرو چه جراواندا کردی و پنابرین کرد خواستن اگر بانگ اکتهبه تدکاری دریا کانالا مره بانگ لراواندا کردی بکی بله بانگام ملتي كرد هموها هي الهندري ألمانيا قشي جو كاربن بشجريا فان نونارا بكن وكاربن دنجي خو بالتني وسيزدي هيفي از بهيفيم يعني قال لك جوان نج نروجا كارجي كارن هرن لسر صندوقه وزندي دنجي خو بدن از هيفي دارم جو هركس تفسيرنك تاني اف نوناري ماي كرد نيشانك كرد ويتندري باجاري المانيا ده اف هيجاي جمر وبراستيج قلقي گرنگ نوناري مدر كم بنافي كرداي ديه. بله امجي بهيفينا كو بربجيرن كرد بسر بكافن داكو خدمت روان دو پنابرین کرد بکن برز احمد سلیمان چلاقوان سیاسی گلک سپاس جبو باش دربوناته. بله تماشاوان الهجاب في او هي ام گشتن داویا بولتانا خوا هر شاد و بختور بن.